Njua mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita berjumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahan en, mersodik mo kita. Asa dak tong i dengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami. De ketegu-tegu mo kami. Ibaga sentendim simbadia idi. Ibas suku tanenda. Amen. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Spirit of Excellence. Bagi sinidok lapihan simbadia, imosi tersurat i Daniel bindu sada, ayat sada so ayat 20 sada. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesibah belaskan si mendok. Unggo kesah mengeranai deket kala i Karina. Ida rajai mo hukum si Daniel, si Hananya, si Misael deket si Azaria mengelebihi si deban kenai, barang ibas di kena sambing pe. Nai ipungkah kala imo merkebas ibas istana rajai. Ale dengan sada kepercayaan. Salah sada cara si mendena nalako memeraikan pengaruh positif, mendahi kenggeluhan rebak dengan jelma. Imo ngasang mengulakan si mende. Mula iistilahkan idokkan mo Spirit of Excellence. Spirit of Excellence imo artina ngasang lako mengulakan sada siulan mertuhu-tuhu kalon deket petupakan si mendina. Daniel deket telu kala denganna boy gabe contoh si mende mendahi kita. Ibas sukutan endah Daniel dekat si telu kala denganna memelus masa pelatihan si berat i istana Raja Babel. Nai si membedakan kala i si deban nai oda pelin kepandean manang pe kebijakan, tapi Spirit of Excellence silot bana. Perjolok kala i mertekat menjaga sifat diri si mende beli pelo tekanan lako merdosa. Peduakan iempet kala i pobangkitkan dirina dekat perbinatohan sini perlukan bagai si nidok ibas ayat peempatkan. Kenah anak perana si somertikas ngokalai, kenah maholi ngokalai, mersikolan dates, cardik janah bages perbinatohanna. Bana patut dorok merkebas i istana. Kena ajaran si Aspenas mokalai menjaga deket menurat kata Babel. Nai napetelukan kala i gabe pasu-pasu merkite talenta sini bere Tuhan. Kita ida i ayat 17. Ibereken debatamo taba anak perana si 4i kepantasan deket perbinatohan ibas persinabulan deket helmu. Lain kenai ibereken ding mango taba si Daniel kepantasan lako peterangkan alatan dekat nipi. Peempatkan selohongo persawaran kalai dekat Tuhan. Kumernane kelebihan silot be kalai nda pelin kepandean perbinatohan, tapi sifat si mendema gegoh nalako dak tong pebangkitkan diri mertekat gabe pasu-pasu janah setia mendahi Tuhan. Ale karina dengan Tuhan mendilo kita lako memeraikan hal positif meradapkan dengan jelma. Eta kemo tetap nggasang mengulakan si mende bagai sini codikan si Daniel dekat si telu kala dengan na. Merkitekan kita pesangapkan Tuhan ta jana gabe pasu-pasu mo kita meradapkan dengan ta jelma. Mersodik mo kita.
Pergegohi mo kami ale Tuhan, nalako mengulakan katami. Asagabe pasu-pasu, jana si codin kami, i tengah-tengah dengan jelma. Liasate mo Tuhan. Amin. Bagi mau renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendewasa imo si masuk-masuk kita karinana. Njuan jiwa mau banta. Shalom.